Halo teman-teman, balik lagi di Adalami Channel. Yuhu, kita mau berburu lagi nih teman-teman. Hey, ada siapa ini? Wow, ada Ipin lagi minum boba teman-teman di atas pohon. Wah, enak sekali nih Ipin makan. Minum boba. Kita ambil yuk. Yuhu, kumpulin di sini. Hei, ada siapa lagi nih? Wow, ada 2 ondel-ondel mini teman-teman. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Yeay, ondel-ondel mini. Kita lanjut lagi. Wow, ada siapa nih? Coba kita mendekat yuk. Widih, ada Spiderman teman-teman, lagi duduk nyantai di atas pohon. Kita ambil, lanjut lagi nih. Hey, siapa nih? Ada tanduknya di jidatnya teman-teman. Wow, Little Pony ternyata. Wih, bagus banget Little Pony-nya. Yuhu, lanjut lagi yuk. Simpen di sini dulu. Wuhu. Wah, ada siapa lagi nih teman-teman? Waduh, ondel-ondel di atas daun pandan teman-teman. Ada si Babe juga, lagi disuruh turun ini sepertinya sama si Babe. Yuhu, ondel-ondel cantik sama Babe. Ayo kita turunin, kita simpan lagi. Lanjut, yuhu. Ada siapa nih? Waduh, ondel-ondel enyak lagi naik jerapah. Widih, mantul sekali nih si enyak naik jerapahnya. Wih, kita ambil yuk.